Bueno, chiltak yan vuelta ta lioyutik o lioyun yan vuelta ta loelta tikhutuk ta sventa yeka la bilik shali título ta descripción y muskanchi halischu kustik mas tashkal directo ta shibata sventa ti kotoltik shkotkintik kotoltik chiemutik talte ta hun religión y yikalban hun noshli religión shkotkintik ta kotoltik ushelan taleb ya que según Kushelan Chanbils Koplal li Kush lehal chakbutikiltik li historia y Kushelan oita tiempo dictadora hati hoy oshim ti más muktik religionetik y shuk cholantik tal epiantik pero más muktik pukos ba hutuk shamus pukos batas behlihil panamile hali kuchel ali judaísmo cristianismo y shugli islam el islamismo pero boyutik un libutik ta México, ta Chiapas en específico, más pas, más mu o más epejali religión cristiana. Hoy ya gelastik hoy sectetik, hoy denominacionetik, taltik ya osbek batel ta suente usitik chunano hike sigete hoy li catolicismo romano, hoy yantik osh movimiento etik shushkabetik pero skotolik cristianismos vino tajón religión kushelan tikilik kuyon yun chunohik ta Cristo tija koltabane tija ay chamuk tas kohlik multik y hayun akbilik bok bilik ta un grupo tijas vino cristianismo ako kelastik kushelan chichanikel tamuk o bocho chakotaj o bochal mustak chakotaj o bocho chal ti chulo elasta epal yantik lenguetik yantik opetik chilix visionik hoy bocho tiktits kanta ukum chichikbo hoy tita bochno chichik ates belsolik jujuntal sha hoy bochal ti jamás tos copla sábado jamás tos copla domingo ben epta chopquens bogos bay pero tas la copet tikilik tayut cristianismo ahora koyo non titas kanta loeltas kotoltas suenta likuchal chikal kotoltik lichutik talte bueneka lichital tajun religión cristiana tajun denominación y akok yalel toro ol bota católico y boktal y chital hoja echelen chuno pero kotoltik tikilutik tajun religión hiech kuchel epta vuelta ta shkalin lambune persona ta pas respetar pas batik respetar como persona pero me hoy kusistak ta lo el tatik hoy kusistak ta pastik criticar, pastik razonar, pastik analizar, hatas ventali creencia etik o unan jukun persona o ideología que tas pa seguir. Llegalman ep bocho shushlik loela hushlik yaltas venta, bueno muy melon me kusichich alele. Kusitzots kutuke hatas venta ti hoy muy chotan patik ichlik nopti kutuk tas venta kuyunun chuno kusich chunoje. Muyuk tahak batik hano chkal batik ti chuno yun hach elan talemo bembones no hach elan chunbil y hach elan chichpasel muyuk razón kuyun tashlik pas cuestionar li kusih chuno he yep bocho ti hach elan tashal tas venta ahora kusita hak bay ngon tas venta buno kusita kanti chahak bay tas venta ha kuyun na chuno kusih chuno he kusi razón itik oyabun tas venta me an chotano ha balek aha ko be balek kuyunun ti achuno kusi achuno he o chaktal razón itik tas venta kuyun chuno to estal bun le olontale tas kohyun atot ame chuno la heletik y hate la chitale me hatas kohech valle muhta be hoy hun le razón lógico o hoy smelol kuyun tijech achuno tale o yan taskoh cultura bulabok talelal bulabok tiun jamás pas mantal tite hayun haya achuno pastik hun análisis tauni kosh nosh ta mismo jujun municipio tik chi subok ans más muktik o subok ano hishata evangélico etik y ta católico etik bocho ibok iktal ta católico etike hajech chuno hik chico hoy tas mukolik tas gel jontonik pero lo el tatik tas de kuse razón tichlik gelik ich batik ta evangélico etike
bocho evangélico y chiktale evangélico yiko hija junyon tonik chaite básico likusish chunojike. Pero tasco culturatik. Ahora no pono abayo. Tilabok ta jan continente tibuja más pas mental islamismo seguro ha chuno hosto con likusish chunojike. Y chanop tipo ti católico tipo ta judaísmo oye que hach ayemik que muyuk smelo likusich chunike. Ikusi hachunos botne hati me mush chunyane milo me jun helel kusits pas chabile milo más ven jan un likusich chuno islamismo pero bote kun tila bok ta un lugar boy cristianismo chaval hi ven chayemik mastupike. Y han ho echale con el bochota islamismo oye. Bochota judaísmo oye lo mismo chal tasmenta li cristianismo y tasmenta li islamismo. Hayo me chachotana bahli que luchanope. Chava cuenta ti achunos cose achunos tasco yun hate la bok. Tasco yun muyuk la albatian opción la albat. Bueno, die kerem otsem. Hoy cose tik chichunanel. Me chit tascohli hoy kusichunike hahech razonetik. Hoy yantike hahech razonetik. Hoy yane hahech razonetik. Ahora, chak anaoche bot no pot uno atu kusicha ancha chone. Muyuk. Bune muyuk buki chak belhech opción. Ihna och kotoltik o memoje mayoría hahech elan muyuk kistik abel. Jan no penal. Hanostion hahech y hahech. Ahora, lipochotik oye todos yan denominación o yan kusichunos todos itzhelsa batelta evangélico o ta mismo evangélico pero itzhelsa batelta yan movimiento yan secta yan denominación kusux bitichich akbele hoy snopik tasuenta tiyun hatel hasta koltael o hatel ikolik taskohyun ipiktoos taskohyun hoy kusitos epzak bilik chayik lekoyun mejahechelan a no penchawaish kushet abontun chawayem lekoy muyuk kusi shushkaltik pero chka boshuk razones tasmento tik uyun chkal achuno huk o muyuk achuno huke kot o chkot o nosta paselo likusi kota pasel ta kush lehale mauk taskohyun oy kusi la pasta li oy kusi bulabat chkota pasel li o la lekum la utsim la kol ta kusi ukti oye hi jun me chabata un médico me chabat poshiletike tas halil saktalun li poshile mukush habutiyun labi poshiliyun okom kole mocha hi tas halil kushalan tas saktal ha chukre esta vuelta chkalilan hoy chkalilan bekishlan tak hoy ipa yolik y mushkai besmero libune porque muyuk hunuk nichon chkai ta pas tratar tashkai kushalan li kanel yunike y mok yun muyuk chkunim konton yun pero chkai besmelo tichih bobi hutik yun kalal hao kelohtik lihun olol o hunkut kalaltik ipchay ishlah kuntik shkolta ora kalal chkil pedik ti abuls ba tichit sbokole pero cosita shkalon tasmentali hati chbatik ta médico etik chbatik tali poshiletik ichilik chimoshim kakal mushkolo chbatik no stayan lugares to chbatiyan kosin itzakal mushkolo entonces shu tahtunantik yantik koletik y hato taslahem lahki chbe hum bomol mauchkal muyuk postaban limo bomoletike oistu oibu oistu chuyan vueltas lo de tasmenta liwaya pero cositas kalahati yun hato te kol omela yalbi kun hashta pase o yun hato te kol ome kala las copan bi kun diose o yun hato te kol ome kala hashli pero la va cambe shostal poshiletik chane epal poshil shosla betal y tahunu kalo no tas valintal tas ko me na bil shacha kosi ipchaine y bote hato la kun yun hakolota Tejal shala betal poshil amte shatali poshile hayun hoy razón kuyun chatashkol tate tiempo sha pero shkatasha hasbu el hun unibomol o hun kusiuk ritual ti spas gente hayun kush elana kushle buk oyukot persa chabil oy bochotik muyuk chunohik Dios y lex kushlehik oy lex gipstatzalik staix kulehalik han hoch boch oish chuno hikstok staix kolehalik lek gips tatzalik entonces usi diferencia y shu hoy boch tal sta minuta suenta kusi chal li obdios kusi chumbila hati
Dios tasha acá yukbo tanto tas tohol bocho muyuk chunohik y tanto tas tohol bocho chunohik. Chal tas Dios. Capto o vueltas poklihilis Dios ege hayuno. Na ohli kusita shaltas venta. Pero kusita kantas kabushuk anay hati. Tas kusitik chunohtik talbutike mauk chotano batikle. Mauk yun las pastik razonarle. Mauk yun las kaltik bueno jamás oismeluchka mi kusita chunihi. Yun hoy bochotik tischunohik tinih esluk yaptahik tenuk lis bibliek tabuk kusischunohik. Muyuk razón kuyun tachuntas mente kusike muyuk kaptao. Kalal chilik abapte hoy jun binik lahial jun vuelta. Para que shahay besmelul kusi achunoho kusi chachune skanchabapte undi jibel li kusi tachachune. Me la bapte te chabil que hoy man oismelol hoy man bumuyusmelol li kusitik taslo el tataswente. Porque bune ben ep dudatak taswente kusitlo el li Biblia ben ep contradiccionetik butas contra hispanic tajujun texto ta kusitik ta shalilan ishu shliklo el tatik batel ta yantik videoetik y mauk tajkantzok amontonik mauk chahkanchal permiso me gus hi tajkane hati chotana baik ha bea baik kuyunun chuno kusih chunoje melek paso razonar tamelel oji o taskoyun hate libo taskoyun hahech elan cultura boyun taskoyun ya los bikun hahech imuyuk kusiyan shuh chuntik ti albinum bune o lek chotana ba y kapta lek li bun kusih chunoje ichkai belek oismelon oji kuyun tashkal boshuk tasmentalie. Porque hoy van en ti tascoh kusi ideología dicta religiones en vez de que tascolta tic taspat buti contontique yolpah más tasut sintauti. Mushlachkal persa tajujuten kalal hoy chpat bat yontonik kuts kalal take tash al batikti yun tascoh muli bajemot tascoh a pasos lieja yo que shelan hoy suboko le abole hoy suboko le a totame le abut avalale o hipotli o teshis koplat. Y en vez de que patyon tonik undikusi albatijano yolbah más chatyon tonik chkat konton yun hatah mulial tikusis pasos li kutskalale li bektale li kole li tot li me bayu uchak bot patum ontonon li baye persa halis el kusi kila nautas nuenta pocho cholis kubati chal taskohyon la mulibah taskohyon chak el bachuno hela bonton ha li razonetik tashak anik taswenta kuyun oyabokole. Me oismelol chayi que chachunike lek hoy, pero bune como que scan o stak tahpasti cuestionarial y cositik chunan biltas ventajas de skotol mau no tajun religión taskotoliantik religión y taskotol cosich chunanotik hayo epta vuelta chikalilan tajujuten video que mau no tajluelta tasventa religión luelta tik tasventa política mau skaldi yun hastuk no partido liben lek hi stak cositik yantik. Dan ejemplo chikashuk taswente ti hoy tachkunti que yun hahech lanos batel osil osun lihil kush le haltale taswenta litakin un invento que achto no está yich nopel ma oket yun hoy takin desde que yich pasel bochos chuno taswenta li yich pasel livin ahel panamile y yun te yaltal stok litakin hi ma oket to shish tu nese libone pero ta ore kotoltik o bochos chuno tin batel osil oil litagine y muyuk tasha besma bueno kushi ayin tal litagine kushi lix no pik tiha hech elan keshelan chapan bil tasvental y hayun ep kusitik sta lo el tatik sta pastik razonar chuktik y chlik lo el batel más tasventon likusiti hasta lo el tik ta punto etik específico etik te ta kusish chuna no jujun gente que hoy ven ep kusitas contrains bastuk likusish chunoje y meshkota ontik memushkota ontonik total cositas kamunehati likpasik reflexionar y ha bagyan vuelta kuyunun chuno kusih chuno chiltak ojalá que hoy usted suente chapasik reflexionar jutugli cositas muy eslie y taskanchlik luelta batel más ta punto etik específico etik ti kusitik hoy baentik muyux melol kusih chuno tike o kusih chuna no gente. Y maoktas kansuenta tzok awontonik na vento pakaltas no pentikli religión tikli kusih chuno tike y ven epal gente
tas cosas religiones lix contrains bacalach contrain bachai licusis chunoje, pero paso razonar jutu me lek razonado que se ha hecho noje me chanes lo y las kutik algún cuyun le ha hecho no que se ha hecho noje y kai betik me ois melol me ois razonal cuyun me oye lek hoy muy que se kaltik me muy que su untik batelu satik batel li lekil no penale ima okuktesh li kut batish li ilin kudish li chopol skiltik yang gente tak sko yun ya no cosit no cosit no pone sino que lo el tatik personas pas de respetar idea tique pasantik cuestionar mete que lo tique chiltak el batita yan video y mucha ita montonik pukik li video pasi compartir pasa veis suscribirme mi to suscrito shukta canal y me hoy cosillan scan lo el tal chaval hoy bots kan shulata bune abierto un tas venta pastik hun charla el batita yan vuelta